Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu murdungao haruma isima FMTV mujana karviri vani ruma yasani ajali nzito ni ya hijiriwani ini nyumba yakana à peu près 24 chambres. Nyumba ini hezi vua nzito sikamba dezi hijiriwa hapo sitongesa amba nyumba ini ikomuha ishiku monse shone nyumba yakana na damu akola lawan ama ulilita yale ama bife izikubeli na zangine zia izisiyo nyumba ini ishuku monse. Alhamdulillah rabbil alamin kawafa mtu alhamdulillah rabbil alamin kawafa mtu tujue kiramba wantu wakodza au wantu wangia elabe wakawafa mtu zote zimida na izi shukra wo artoezi dua Allah arifa bisizinga tena paren honde raone mpande ya paren liwa nirikade mpande ya majaju watukufu mwarunga harma isima FMTV msona tunge jira harma na nyumbani bani ini nyumba timambia nikana à peu près 24 chambres nyumbani kwa muha shuku monsi au para le razini wanadamu tawalo wasi vura wasi zuntu mana hala mbojana kaza kapara za vura pia za lawa